Lyoshik chiltak, la dieta lo el teboshik las pechune hasbi, chin ahvalil munamuch oyiloxa, libune ja helum desmitabatzikop. Te muchilas iba buena ja Antoine de Saint-Exupéry, de tascopta francesa ja le Petit Prince, ta kashlankopes bi el principito, tascoptiga hechcom, chin ahvalil. Libune las tucumtes, chaoshbo muchetik am tejitas kelel, halcochalte Romana Gómez Díaz, Tachamula, Cecilia Díaz, Tazana de la Reinser, Alfonso Miguel Tazinacantán, Mariano Ruiz Tachamula y Noé Vázquez Venustiano Carranza. Libune Jalas Paz, Cochal Edición Chichal de Cachlancopeja, Javier Meraz y Lelo Coltac, Tojalax Baike Jalas Paz, Héctor Morales Urbina. Lieja yam telchkaldik te las Paz te loco liletique has pots, boites pots bunlie. Libune las no bilkune tashich lo iltail ta qshalil chtun yun chila skeles kotolvunlie. Jujun video tashich pasel ta jujun cosicharele jujun video jujun capítulo chkaltik chbatli libune. Bileta kel ta lo iltanosh te slike vale. Ta slike vale hatashal. Jun León Huert. Takanak ospohmulte olo letike. Skohte levun la tsibae hayun vo muktavinik. Hoy tsotzkoplal kun. Le muktavinike. Hata merel chilitas bachil balumile. Hoy kun yan tsotzkoplal. Le muktavinike esta vez melos kotol. Echnostok te vunyun chin olo letike. Te yoshka halsmuk takoplal kune ha. Te muktavinike nakaltas lumal Francia. Butashet esvinas chuksik. Skambuch ayun shpatbet yunton. Meskotol muktas koplal mushtune. Tashkak belevune. Kalal olol toosh te muktavinike. Tavone talkak ale. Skotol muk ta ansvinike tike. Taslike bashkush lehalike ololik toosh. Manchik chaita yuntonik. Ajech tahtohom teslis pato bilontonale. Jun León Huert. Kalal chin olol tooshe. A esta comesticto nos lie, tayan akaleja talo el tatik slike vale. Primer capítulo chkaldita kashnako pekolavali, kaldik me shachinikun karalte me las kuntikle pech vun sbi chin ahvalil.